khona manjalo awusikoti South Africa umholi wakho nomqabulo wamaketa ngobupha no stop and go yaxamalaza i-TLB mavava mfokazi khakhana mbom lalela ke Lukhozi lento kade ukhala ngayo yile ngenza yona ke ake sibheke ukuthi ke yenzeke ngakho yini ngiyangicela bonjiniya ke nilekelele lapha nasi isikhalo sikamavava umfokazi khakhane le enkandla. Thank you. Africa my continent, Africa my home. Sise Africa kwi South Africa kwaZulu eThekwini. Lo mgwaqo lo M41 lo mgwaqo lo igateway la le iMillennium Bridge le ngani. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Ubani lona? Kuphi khona? Ohlala la eSunningdale. Sunningdale. Yeah. Uyasebenza lapha eSunningdale? No. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Thank you. Thank you. Le interchange entsha. Uma uqhamuka la, uqhamuka kwaZulu, uqhamuka koDukuza, uqhamuka koBhalitho, uqhamuka koMpangeni, uzongena la. Bese ke mawungena la, ngenzeka ukuthi inhloso yakho ukuye gateway. Ngenzeka ukuthi inhloso yakho ukuya kubani koLalusha. Mawuzoya koLalusha kuyaqona. Nansi ke complain. Yabo? I-complain yala umuntu oqhamuka la straight ucindezelwa yilezi imoto eziyale. Zimcindezelele ukuthi ashone kuphi? Ashone gateway. Kanti ubengena la ngenhloso yokuthi uzoqonda ayeLalusha. U1 lo sikhuluma ngomuntu wemoto encane. Umuntu wetekisi osuke eMpangeni osuke kwaDukuza ungena la enenhloso yokushiya ini umuntu la indawo yokushiya umuntu ayikho sekuyaphoqa ukuthi enze njani ayongena egateway mawufika egateway garage ayikho indawo futhi okuthulula la ma challenges awu2 asiqale ngiyoqala ke challenge solve for X angithi nakho ababu buka awuthi uyabona nje lo yabo lo uyampintsheka manje akasakwazi yabo uzama uku-indicate akwenzeki alright nakho yakuna leyo sixixi isixixi ngempela abajwayele lo mgwaqo bayazi into engikhuluma ngayo alright ake siqale solve for X 1 mina nangu lo uyothulula right funeka uyothulula nansi into bengizoyisuggest ukube ngiyakwazi uyabona nje la kuqhamuka khona itekisi bengizothi le lane mayiphuma la mangaba ne-painted island angazi ukuthi yokwenzani painted island le lane le bese iyelanywa yileya yabo lokho abakhona loya le lane ibuye ngapha laba baqhamuka ngale bese beyaphoqeleka ukuthi babe ngale angithi ama lane 1 2 3 4 yabo 4 leya sidle leya lane leya ibe eyangapha through i-painted island umuntu mayiqhamuka la une-allowance yokuhamba la une-allowance yokuhamba la angazi noma niyangizwa yini nini nazi awubonjiniya ngisizeni ngamagameni ngithi mina le lane le awabe mabili lawa aqhamuka la ayiqhamukele ingene la bese iyelanywa yile le kufakwa i-painted island lapha ithi uyabo kube no solid barrier line kuleya uyabona lezi qhamuka le zihambe lapho kuhamba loya point security on point security bengahambi la uyayizwa lonto izokwenzani ke lonto izothi umuntu mayiqhamuka la uzohamba la ofuna ukuyongena egateway akwazi ukuyingenela freely lo ufuna ukungena ngalo ozohamba la laba bonke laba baphusheleke ngale bonke la behambe le bonke solve for X1 ngilekelele nini asambe uyabona nje lo hosh isemshaya manje iphela ukuthi uzo ma kune traffic ngiyamcindezela sithi hamba ngani right buka nakya yabona umzimba nabo umzimba yabo beze boshaya barrier lapha phambili lo yowe-ranger uyabona uphuma ngapha usephuma ku-solid barrier line lapha uyisimphoqa lento usephikisa ini i-mandatory error ethi
ngena kwa-left yayibona loo nto ngithi u-1 ke lo sithe kube nani Painted Island lapha leyaleni siyayivala okay solve for x1 let's go for solve for x2 was akhiya ngizohamba ngapha akhiya solve for x2 sesikhuluma ngani ke manje sikhuluma ngamatekisi kunokuba itekisi isuku iyongena egateway kanti ayifuni ungena egateway bekunani ukuthi kungasikwa la yabona la kusikwe la kuze kuye lapha yabo kulapha kukhandwe ini i-bus stop or taxi stop i-drop off zone angithi mayiqhamuka nje la kusikwe phela mina ngikhuluma ngobuduna emakhaya kuthiwa izohamba lapha nina nizoza ne-maths ne-physics othi funa behambe la besike hambe la yabona kusuka la besihamba kanje yes hambe kanje yes sike la besiyongena la besiyangena ngathi yangena itekisi ithi yes i-drop off zone le yes sikhani i-drop off zone sesiyikhandile-ke angithi siyayibona-ke itekisi mayiqhamuka ngapha isingena la nansi yabo usiyangena la usengena uthi lo usiyangena uyehlisa uyabuya futhi ungena la kule lane angithi sitheni sithe le yaleni vele sekungawabo o2 le uzothi mangena ehlise la abe kube lula futhi ukuxhuma kuyona bese laba baqhamukayo vele sina allowance yeleni yesibili hey ngaze ngayizama kukhulu ukukhala kwabantu abaqhamuka ngapha kwaZulu bamatekisi makufuna-ke bedrophe abagibeli la bese-ke kuzovulwa la i-gateway akuvulwe la igede la isango lapho abantu bekhuphukela bethi hey akudingisho bridge mhlawumbe nezweni hey yabona-ke into engikhuluma ngayo yilokhu angikwazi nikubiza ngani noma ikhona ngampela u-Painted Island mani ngathatha lo ayongena lapha yabo lo angene lapha mhlawumbe ngasilekelela lo ukuthi sibe namalane awu-2 a-accommodate laba abaqhamuka kuphi ku-N2 right angithi uyabona-ke enye into bagcina sebezoma la abanye ma bemala uzongena kanjani lapha esuka ngo-1 unumber 1 giya eyale kukhona umuntu ohamba ngo-120 sekuzodaleka ingozi enye into edala ingozi mayi emila kwehla umuntu la ehle uzonqamla la ayongena lapho yabo uzoshayiswa lezi imoto lezi yabo lezi imoto so bekufanele into siyenze lapha emuva ukuze singabi nayo lento ukuthi kunomuntu ozoshayiswa imoto lona mayingena emgwaqweni uzophazamisa lezi imoto ezikhuphwa ubani ezehla ngo-M41 Millennium Bridge